thir tu te chibai le vek ule tun tum video chuan assembly nei zo ta ka kan minister then khatte tu soi lim amzual en hona kan nei le don ani heng kan han ti hi then khatte no la koi to kan am thina amero chu khatilam pang khagan ril ru ani lawa alim amzong in minu thir sak thok don nia he house in kai shwana hen kan den zela tha a thar lu tu kan lum na la ma hian voinia point me se represent han tila bial represent tho chun ne mel thatak tak tak kan han ne ya nula te po ko wena kan sha bang lo te kan an ne ni ram ol wel tu te mel an mel an la nai ma hian mi pathin lung hian kan en ma mak ti po speaker kan lau thong dewa so ke hi dar kar khat chuang ka tla official pon tingai na om to lo ni hian ti khopin kan bei dong man to tlak the om zia ka khemana klin nom zia ka kheboka alo mo bang reng riawin ka sia ne na te han puangila han au vakila chu ka jam lo de tura kan na ya ma se bei lam pa mi purin tluang te han en hian kan puan thei mel si lo wa second timer te assembly lo tlang del zok speaker speaker kalome in kan ma in than kal ta kha mak dang lam khop maya vote nei lo kum no pang te te pon min vote thu min sil hial ani kha hong zong zong chunga pokhan lom thu ka soi ani minister paruk nei to singa awan lam rim nam de ber te po hen kan sedewa lau jo ma han ti khan mo so wan chuanin ram ro le la pathian ram thleng tu han ti po hi a nai de thua a kan lo ngai ni hi ve lam bi te pu speaker a lo hlat de ne ro chuan a construction jamang ti lai hi kal phung thatak ani pu chairman hi ministry masa anya wanga